Abusia for yemo bibia kwaba enfamra de party TV so ye wa live e wo YouTube ya tena se enen so ensem eda eye apono so aye de ho nkomotwetwe e de ebro na nse ya mu be a few weeks ago na eye funny face baby mama me kire Vanessa a granting interview na oni kwakumanu atwetwe nkomo no ka se akwanya ba se oni funny face ensan so entna oni no ebetna esan so mu wo ma na no ena beto social media no so nkofo se hey Vanessa peso dwane eko aye funny face enchen ebiom opon yesi wo funny face abrabom a chese ofri ne nchen no yeso wo yare na dwemu ka no ene ne ka ho bebre nti se Vanessa ka se wo sanso akọ back dia ebe sanso apeja biom nti won twe ne ho we na nkofo so jagu aye Vanessa so awo social media no eso wababo nti aba be kasa na asema oka ene se mo kasa eni nyina se ene muhu se woni funny face ena mo ana oma ware a omotia se wani ewu abushafo yenkwe nyenkotie ensema Vanessa ede to dwan yakoba ya to aso ede amount. At the end of the day nana ya winjina baby anka say me nipa bonini. You guys can record, I don't care. I'm not stupid. I'm a mother. Okay? The internet does not forget. The internet does not forget. Most of you will not understand me because probably G baby, guys. Between Nanaya and myself, we had so many issues. People did not understand the interview I did. But let me tell you one thing. Their mom and a woman son. Because I'm in show. Their mom and a woman son. My dream baby any one. Obitia semna me kind of because Vanessa, okay, say, why not? Listen, there's a difference between their mom and a chimpanzee. Any bear mound I won't have for I will tell you. Yo, Mena woman son. Mena woman son. Intina Meka say I'm way matured now. Not because say me won't share me. No. Me won't share me. They won't share me. I am okay. I am well to do. If not for anything, I want to clear the air now. I've got 277 people here. Anya Shekrano. Osume Suma. The farm, the Bremiska. I have a farm that brings me money. My farm brings me money. My shop brings me money. Okay? If not for anything, my side hustle. Oh, my papa could trust me. Mecha one scene, two scene. It brings me money. G baby, I love you. G baby, I love you. Okay? I love you. This brings me money. I take care of 4 children. Michelle Ma 4. Penny 9 years. Enter 4. Echo 5 years. Terrier. Echo 4 years. So if you care to know, G baby, thank you. Guys, please follow. I've never met G baby before, but she's one of the people who come and you tell me, say, really much, you know, say, but sorry to say, you're stupid. Okay? You're stupid because me, I have a beautiful life.
I have children who love me. And I have a mother who would go all out for me. So, sweet, in your life, if we are seeing at your first assassin, you can't say you're will be number one. Will be number one. Because come to think of it, people are paying money to get children. Maybe Kenya Bago, Minyamio, Menya Tebia, a man was saying to me what I've always Tebia. Now, Shami, God has blessed to give you your imagination. So if you sit in your house and you talk about me, you have a problem. You have a problem. Sweetheart, mini problem. Where I would sleep with my children, what I would eat, what I would get monthly, daily, weekly, I get it. So never in your life compare yourself to me. If you are talking of a blessing, I am a blessing. Okay? Don't compare yourself to me. Mini problem. Men surrender me do. Men tia contain surrender me do. If you try more, baby, I'm not a mabbet now. So don't compare yourself to me. Maybe to one minute be unwinding one you. But in life, one thing I have realized is social media. Ghana forcing from self as all the ideas here be near. Fashion booking. You don't read. The most painful thing is what is from a woman on now. Nothing. No power bank. It's in my bag. Oh. Not for anything. There's a connection. Be smart. Be smart. My yene boni mpoa. Odonema. Me don't cry no. That is the connection. And that, as I said in the interview, Nana Yaomi and Bonia is the same thing. Okay? Be smart. Your mentality is too naive and childish. Okay? Be smart. Listen to people. Don't be too ignorant. Okay? You can record and post it wherever you want to post. I don't care. Okay? At the end of the day, I don't care what you say because you don't matter. I care about myself. Let me tell you something. O ma me form who abrabo imu. Me mami. Me papa. Me ma. And myself. Any other person doesn't matter. Do what makes you happy. Thank you. I don't want to get back to anybody. Okay? I don't want to get back to anybody. And I said in the interview, now who's a many pana or kwaman niggas? Oh, you be a third person, you just be a fool. Sweetheart, oh, who wants some more? Oh, who wants some pa? But the fact that nobody knows you, or be any monster and kind. But sen ko bi ni mo se de nkofo ni mi na ki esi nkonye e kan wo de. But obi any mo intina yen kan won sem. Shatamichi kra so na mo. Shatamichi has issues. People don't understand her because they are naive. Tap send kwantia fa so send sika free amanoni eba Ghana se wo Europe UK wo Canada oni how bia wo de an se obeko Play Store ana App Store na wa download the tap send app no wo download the pre obebusa se wo promo code and once wo abo Adepa TV e de ahyem wo bo hyem se pe
Who Europe €5. Who US, Canada $10. Who UK £5. Tap send. Who send this Canada? Free of charge. A betting better mobile money wallet and as a bank account. Tap send. Rate mukenkon. And some of Vanessa Ede about so bia who won some Shatamichi cran who won some Ebia wo de na meto abonte ana nkofo na animu nti anka wo de enso ye besi hu nkonwa ne aka ho asem saa abusiafo asem we ebaye ahyase no interview okoye ye a oka one eye funny face asem nkofo twa na adapa twa no se osanso eba be pesca esan se onim se funny face si ano aba be hye no ewo ho sisisi ade ohia funny face ka wonka se ohia ne sika ono owo bibia odi owo farm sanso ena owo eye shop nso a chese ni nyina ema ne sika ewo nti nyade a ope eye obisika asem na okan no se ose etimi bema fine weni asem a ode to adwa ewo Miss Kabagwe wa hasan so na adwe wa ha ya de hu nkomotwetwe ede ebrofa comment fa to comment section ebrepem no making kind ede amount ewo obusiafo akwaba yeah bibia bokode Miss be few weeks ago 2 weeks crab minya sure say ebeba Ena eye funny face ni baby mama eye Vanessa nsem ebaye yatena ha eka ho asem wo kire wadwen bebre e de fa ho ena asem a okenie se wa obeka asem ni bi ewo ho se wo defend se wan defend no asem we se na obehu so ne funny face na ho no ma asem bia okan bia just aye kwa ede na beka de afa ho okay wow share right about now me chia TikTok phone na me chia mo before say me shame kasas me bisaw e bia be dem aso na ante wona ate o see ya ye defending no ana ye defending no wakan ye o see mo amokan na asem ni bi enne se muhu se woni funny face na mo a asem a mo kan nyina se o madane se bia jimifo enti no na che se o kira na meti wase ya wo che se ya no gagba ai ye ne ya no so ai won so man se me kan asem no kre enti ya ye defending so ye nyina he kan obi aka ho bi me defending no ye defending no ha Vanessa mafuna wo mpredodo ahe yes ese wo twa madapa ho brane be ya no sa meka ho a kwase wo asam yi beto we mini kum chacha betina ha me defende wo me se wa sakra sisi no kasa wo kanu eto aso sisi wa ya matured Vanessa baby can say funny face baby mama wo twa madapa ni bia enti na me bisa ama se asem ni susu ampa sa na wo kan no cause me da man tene sa na sa na wo kan na gina yie oba wo se de shata mi chimpo won sa enti se wo kira enti no wo ye baby mama na wo ni celebrity atwempna na mo automatically no wo so be celebrity so won sam ba won so de da power so e ka ho Dabi o enti na je sa wo de ho toto Shata michi obo on so twase ni my baby I like o go dalo want one won twase ni funny face nsem na ba ya nipa woni ni twase ni e de beto a me pese mebo ni je o de beto ho no ma e ma ye hu so ni wo twase ni awon ka wan anim we kasa wom na ede Vanessa me de me nya ba ya so unse me nka ho me twa o aye naked truth me come no kre Vanessa kawanu tum kawanu pado and say be short life na be ye ya won say ye celebrity we ye nim won tu be chire ye nim aye nim say or your public figure it tu be chire mu and you are not making any sense any public figure ye jina ye na be won say public figure wa no odin public figure bibia wo na wa anu oba be kire nsem Vanessa wo be go fi wo media no so ma minim se video be hye ye be wo so ama Vanessa funny face no se oni ne be twimp no so oni ne be ware o mimi se nka me he no kre enka me sakapias na mom no ye wura basam se bi obi nka nkire wa ye wura basam unless a person pick trend enti wa just say the beke bia ba be soso de eni adabraka eni me da se eguru
And then let me welcome you into Adepa TV's family. If you say I had you say you trending news, you discussing trending news. Into pupu pana say we are now you fina crofo so ni ye show na be fire yard mu ha ye crazy yard mu ha wo Vanessa kokobu be pie man wan hwe ya wodi ekuro be wunya be pie kokobu akwa hwe inside oba be gina ena me ena shatamichi kra na ma ha ena shatamichi ntiri ayi abet na akasa makum chacha so esimi so kum chacha edi amama me sama me support metia kase oh Vanessa die ne kasa kura mitu chama no abegina asemo amoka asem ni bi ma me na ye de na e ni mo na de ne ya abet na ha me kaka wa asema wa na be mu sister wo ba ya wo so be so video na be baba oh Miss Cover Girl why ya die mitu chama ma samba ye wo kan ye na menyamora ehu se adwuma no aboni ye ma boni ye no abetina be fefe wo se ase e be chirem se and a commenters and let me tell you commenters na mama wo ye who you are if you don't know, let me tell you media no so no dodo empempem do wasa so empempem etan wo enti no bibi ni ajan ma omo a wo claim se wo ye star no omo do wo no omo na omo nkoma Emeja be fifi o si ase me ya otukutukutu efa mani na ye ni so me ye enya ye ka mo muntie no kura no ye ka asa na emotion na mutie muntie asam no kura na ye ka no why would they way so we fi won me be bo wa kais Vanessa ko Adepa TV ko hwe page no so wasam ba ye woni funny face me betina ye man no se vuvuzela man no se vrema Mr. Funny Face, I don't know. Okay, me kaipa. Me betri Funny Face abasane srema wo. At the end of the day, me be ye we ni nechi. Shed the way ya me ka asem ni wie ye. Wonu munyam kakra bi be bata wo. Eya ye ntwa video ni bi ancho se de betre wo. Vanessa, se video ni de betre wo. Ana wa hwe. Wo betima pretend ya ye se wa hwe. Ba me ka kire wo. Kasa na wa ye wa ade se kasa ntwitwie. Commenters no no be ma wa oba ba be ye kan se wo sa wo person ye hu a ye commenters enti no je wo nye ndu baby a wa sha se yi nsema no baby a wo sua adwuma no ko sua ni yie ai ni so adwuma no ai so ai na ni so be ye trending news then it so be sua adwuma wo sua ni yie se Dr. Like na wo be di nechi yie so Dr. Like said so na wo ko na ade be pick trenda pikini ye na Dr. Like no sene omo class se de be ya omo sigi ye omo so wo ye wurabasam ye wurabasam ni ye o de ya na mo se mo PS na mo tatu mo ho na be tata so wo ye wuraba wo kasa mo keka mfreni makasa bi wo de nya ho wurabasam wo nsam gu media no so sister me pe wa asem Amami kan chiro sa video bi na wa ba ye enu echi no sister wo kasa ne enko square wo kasa ne move she sa wo kasa no ye dipia toilet car me ka chiro nti gina yie bansa me ye kasa ntutu bi wo ba commenters onka mi hu ye ni wa ye video oh mo ye kan say asam ne ba asam ya wunya wotre enokre na wo twa me ada pa say ene che so wo raba abe ti mo asam e ba ye interview kakra me kan mo twa me sa Ghana wo mo ye ga Funny Face me be ya de kwa na hyem ye be ware ye bi ma ya hu se ewuraba na e ka say ade gina na sa wo de enim onu ni enemu no ona asem aba na me dia kama na ye shata michi mpo ni nam ho na esisi aso nkwala miensa na akoye se onu na sa mofra na ewo mu ntam na ndi no omo nka bombe ye easy oh no dear akola guarantee say omo be kan bom but akra wo ma yeah there's a connection sure on some co parents any ade but parents bi o no say your ba say be ma ye we bi mo ho no ma no wa wo edu be no hu say cost trouble la ojao o yes ka the fact you know an intermediate so na on saka
on be ben wo kra wo hie ska wo baby a be frɛ na wagi ska na fi on be so kra enti no se be kan ma bon se nkan o mbom no na agya funny face so no kra cause on no di ni gya no nim de we na esi hye ne ye de efa enti me ya kan say funny face krampa se Vanessa Office on the bets now. Ede enya yasem. Ede enya yasem. At the end of the day no ye yemfa ho. Eye mahem. Mahem ni muzigizage ma ya makoma. De mo de makoma be ye ne ye mfa ye ho. Me energy na eja Vanessa so. De obe ye video no fefe ne se ase kasa no. Wo ye ne star onye ne ye. Ejuma ni wo sua wo nsua ne ye. Mo me ye ma me nsensi fom. Na me nsensi fom a wan ha ne rebe ho no ho. But funny face so as ade we nyina ekoso nyina o meka bibia mfa ho ba Vanessa na guso a okasa because of emofra nti wo so obi a me no awo miensa de dent na wo te ho a wo beka ya asem depression bipolar Vanessa bipolar enya wa kasa saa na say answer na be sha so na age opo kasa obi aboni hutu no bipolar depression e chewa obo so kasa na grant interview baby ana bia na wo ka wa asem ni person a wo kire wo nsem won fi wo ani face wo dream hu because asem we ba ye hu se wa be kasa na wa tru sudan fa mabrabo nti chacha biemo oni yesu e usani o enti funny face si a wo dream no ho last 2 weeks me and Becca say funny face na Vanessa ya chino Vanessa ya chino na so de Vanessa ye enu hu ni mu Oba unse from abushafo over so now the comment there to comment section or like your pages no TikTok, Twitter, Instagram, Facebook. Tap send your Jumako bia wo Europe, Canada, US. So send this car e dia bagana wo de famumu account and as a bank account but more than go Play Store. And App Store na download the tap send app no or download we baby so promo code. And one so about the Part TV e the show about the Part TV show we are or Europe you bet €5. So Canada na say US and so bet $10, UK £5 into cost use to tap send app no fedu juma nyina el hono efa emaye ajo ama Vanessa kasa wakasa na eyame ya na de tie ne se Vanessa onyansa chrai so kasa se wa e mature on sacha ba kokra video we na e ba abonte no e kire mpefe se funny face esa de ti wura anhwa de see bi no de see ka see ye no e besa atraso ama ne kwa na be ka kire no if you say entieti abontene entieti enkrofo ano bibia wo ye bia no oba abontene abeka say so de funny face ba obedo ba gina wa ba tu no correct now bebre na gana fo na nim say no asama wo kan no ampa bia wasachra e na bi kwa so against you say eni kwa say funny face de e ba wo chan bi because wona enam so ma funny face e kwa wo chere bebre wo eti asa obeye sa video na so de kokuma ni interview ndie bebre na abo abaso o okay the way was yakasa ne de e said de why mature person na se funny face e kwa ne nchen ya bibia nsi bi but se obi aka wasem na ama usisi waso eye best say anas ayesen say o sa ba bi nkofo ano ade o ye obeye no me se funny face e sa ne Vanessa ware bi mama yetigana ha bo hu de besi aju because se funny face eye bibia obaka so san ne jai abonten na oba no e kire se ebia o wate awale ase na se bibisi a obesa kasa ho o kasa ho e de beba e de wale jai beba no correct what did I say it me to me die se video no baye no nyansa ba kwanim ne video ya wo ye video we no baye no nyansa ba kwanim the best way ni say ma on kasa opesa o kire Ghana fo se o kasa o mu kasa nyina enko ba bia Bible say kasa don fo so mpem no correct eti oni bia no kasa no kwa na obeka no sebe asem obeka ye no ye hwe nkofo a o mo say be so asem no Vanessa say kwa no o ekese he na me kasa mchiro o mo say funny face e obusua ama me say sa video we e be obeka ye no e bi kwa na busafo bi wo ha o mani anye ho anasa interview no mo mprense bia funny face ensa ne ko ware edu sa be yes sa video no wasa akuru makoma was one more bidin say asomasi obentene ade kasa ma e kan ma asem o kan say obia o kan bie
and as more criticizing no which means funny face abusia for criticize you be only you matter o ma yeah you correct what I say it me to me there na kani kwa say Vanessa obie na no ebe be kasa na mo bia na op social media trend ade ba ko so na Ghana for kasa ma funny face nje so ne say okache kokuma nu say funny face kasa bia opeso ohun kwala na ode kwala no be ko okonso na opeso oda ho obeda nada ama so what you say kwala ni nti obeda ho on na wo that means obi no kwa as no obu ye be was say one funny face awo ba ko mienu miensa it say obaka say one wo ba ko mienu miensa na enne say okoduru ho na wa hye bikini na ne to bubu asim abose nkofi na say funny face hu a na obi a ne ba mame enda ho ebia mpa so sa ama obi ampa so na funny face etwem koba say oye bema easy say obet my dey enya na biam ana siri oba na sika mene na wo that means I guess I work o paso say ne kunu no yeah oba say funny face oba so say no o me say on na wo ne ba papa ezi ama ese gentia ne so na yeah it is oduru on mo betimi abia mama no entumi de ko onye din na nkonkoso ene obi ana so mo nkasa osumase na ka yebe wan se o funny face ene Vanessa se o maka bom abasa asa ware na ka nyina ye de ni je de abom kama de mo se o ko no nkotrase na nyom obi ababonten abeka wasem no ababonten abayina no obi ababonten abeka wasem no abayina no ene ya chinam kofie na nkotrase ama aware utwumu tan baby besi no correct utwumu tan say titi ye bia no misunderstand be eba enti say ekoba sa na ande na kese se funny face bibia obesa babonten abetra TikTok abe video sisi yanka ye funny face aye din a wo living abroad code perfect enka wonso ye sa mo ye bibi mpo emba bontin bi funny face ke ni menye sure se funny face bibi ni nkra se o de baba bontin ama me se funny face ke ni no se ke shuba ko baba bontin ko be kasa abe che na adwe ko ba ni tan ko on so de ana so ba social media ne phone kwa no but the same funny face who said no why mature person eno bo ehu hia o social media so oba bontin ebe yi go fun ana ye dey oba bontin ebe kasa na enfa so be na unya firi so oba bontin se obi kama asem ewia se ka obi asem de odi ne bo na ye kana asem eni se amanfo bo odi ai kan asem a ye quiet ye di etio say ana me na hwe me ho ona o hwe nya wana ba bontin be ka say funny face o kasa oba obaje no no crap ba se nkofo so ka say ase ni sikanti na o pese o san ba bi mu eti se ama ha me go eti na o pese o kire se ko mo no ye ro said come despite o here siga o yes go o was can so say yes go and for say apo e so to hu eti Vanessa ka say I mean o here siga ogwa o yes ga papa ajo o ya so o farm o shop ekomunde no owo maami a ekomunde no kro be ma duane agi opa yen ko bi se wiase sikafo o mo sika pa busa so mo pesika bi mana ye mu se wiase sikafo ama o mo pesika bi mana asem na wo ka no disika yese bi jetre yese o so wo farm the whole Kumasi the whole Accra farm se wo nya ne dia na baby the company se wo bi ebia na nyame na dom o store kakra bi a wo ye mo adwuma ebia ami o bibi kakra bi o soma sebenensa ekona no and that is good but en fa no metu wo say o mi wo sade we ntino me hia sika it's only funny face wari a obeso o kire me say on funny face kana oh asama kan funny face na ko because when ya oba say nyame adom eno ko ye ma no a so o hia sika kotiti bidi ene senka yo kono ko jibidi funny face kono ko jibidi ama funny face kono ko yi seska ni bini asem no kan me ne nya gre henda me ne nya gre da se ko kan ntuma ka me ne nya asem ne ba for the one oh sate ka say na me penasem na se me support no papa na asem no kan no me support no but asem video yo be yewe no asa me wo me bidi and there's the funny face ka say pesa me ne wale a enye ne sika bia wo ti na me pesa me ko ne nchen na se pesa me ne ko wale ana funny face ne kasa wa chire se omomra nti asa oba no wo ayi to me bi na ma o to me na ye kom
e pa force hu asem kan obi nka bima ye kom na ye din na ami ehu asem kan na mu siesiem ade aga na fo hwe ne mu kwan sankede ga bele sorry na ka funny face ne yere komu gina so dem ya ifro ana so wo mu fie ya ifro pay pompe kama because one funny face and now say miensa sabe enkura miensa no se ko mena ni ko ho na so otuhwe nkura ne ye da chili ebetima enfaso de kase e de ma no ayesen se bia ba kokko wo ha na kokko wo ha na kokko wo na kokko enfaso be nga eniso what I say very good and he said say funny face make say Vanessa babo ntenem be kirema nkofo se wo obiabia nyuma a o sika e wo ne nsam ti o hia funny face ka adan komba wade pa ko busa funny face ka no ka me say funny face on babo ntene on kan wis asema kan internet e da onu ana ka say internet nso ni forget ya yes and forget asem ezizabi sinyame ya bode bia ka mo kan bom ana mo wade na ko busa niska ana o mami se tika mo wana saba so ana oba be mami ne ware yam ana funny face me ne ka babu ana ntuma ko nto bi mami pi ko nto bi mami oba obe kasa emma kasa plus emma kasa etimi dia me funny face maka say so the say din very good ma o ma bontene ma o ma social media me kasa obi a friend te bi mo kasa no onye di so say by now ko for now ya pese kasa ama Ghana de wo gyan ne ni o asamba dia social media we ese man for no funny oh na wife was seven come na me so funny en kasa ye kom so ope o ira ene o ire nkotena se ko hu oba na busuafo fo busuafo ko no na mon kabom na mon tena se o ire obi a na wo miensa de sabe enkura na ye kama so wade yem kama oba na so ye kama na mon wale na mon twi mon free social media no ana se funny ope na ka chen se mo on fa no ma social media so funny face misro oba no so si o ye adwuma social media adwuma na o ye adwuma de eyesoro ko na social media issues say bia onu an na sababa sabre obi an friend obi an suma no obi an ko so camera sin so onu na eba out ebe kasa yeah no correct ana to bint me sha no and say issue we na ba misra no onka na ntum funny face ganya so onka na ntum Vanessa enkasa bim enkasa o social media so video no kana why ko delete so I say na asomje entimra etimi de me fa konya we so atunfo so I na say obi a be kasa eto be yi na no de obi atamfo obenya atamfo kase ya pa na nipa kase omo sore e de ma no sere so a sabe entimi mo ano ti matured na o kase wa ye ne onye ajo ama jai obi a macho ama obi ma social media be baba na no mo social media onu wa na e pere ho onu wa na gi o jini na o jini social media no ana bia o pese bia de dini e wo say oh ene Vanessa be kasa wo say sabe kasa ko kai kwa no na e honti so be kan asem na enya wo da enya tadidie no correct ana wo say amafo hu say oni funny face akabom na ma ware a that means o pre ware na onye kom na onye din When you go out social media, I'm not going to be away and from the say you have to go. I don't know. Say you be away and I said, videos of China. I mean, I don't know. So, promoting movies here. Not promoting away. I don't know why a person or a son or is ever promoting. I don't even but they never come back at the from out for people money. Oh, I find that for the defending say any about movies there said to be a year about the 2 year old man. Fine, oh, you're I don't know when you're saying, ever can say, ever can say, you one face in other casa, one face in a very mature because of everything. So it's a genius, you want to what who said, I mean, I said the only thing I said, right, my mature faces, I mean, let's throw Vanessa. Yes, sir, never. Yes, sir. Show me the way. I mean, our issue, you come and social media. I don't know what they say. I don't know what they say. Some be away back in back. To be a happy with our. We are all for that. The one is ever social media. So against social media for the one man. Okay? Against social media for the one man.
ana mo de na mo nya wa be de no wa fana ba ti ko se e ba abe mo de to o ga na ha so mo bi wo pe ajana se e bu be no ma wa e ti ba so bibi e ko so bibi no da so to fani yawo da le ni so ya de ni nya ni pa ali se e tete ko fa no e tete ba no yes mo so ke so te ko fa no bi ama me I'm telling you what you go any so maybe what and as I will be able to make us away the matter we make us away I feel also be out it will slow Vanessa any you open down then when in the year 10 say I only for the more come sorry you me do we go so far so on your oba phone one day yes slow come on to me show off social media yes slow asam ya baka bia me bia pare da wu so na ko ba bi ko adwi no e bi ba na ba bi we e ye wa ni se no ka se obi be e ye ka sa ne ko na wo ni tu wo so afa ba ka le ka e o kan ye bia na le no mo pan de ni oh yes se bia be ho oh yes e tu ba ka se hey ama be sa ko ze first person de to no me bi sa ko ni do wa Nova, the first person de to no me bi sa ko ni de e no e to ko sa wo ni ba e na eti ana Vanessa so we know enye let's look enye ama all right I'm sure for what some of the comments that on the small YouTube will get a lot of comments now subscribe to no I share not for talk and I think we'll get you a bit of a quick one, and I'm